Pozdravio bi sve prisutne i prvo bi se zahvalio na prilici uopšte da prezentujemo ove za grad Mostar projekte od krucijalnog značaja, mislim, pošto smo ograničeni sa vremenom, ja ću pokušati da bude maksimalno kratak i jasan. Da vidim, je li... Pa ovdje, evo. Dakle, kratak samo uvod u istorijat Mostara. Grad Mostar je osnovan u 15. vijeku, formirajući prve kuće na Domu armije i uz drveni most uz Neretvu. Osmanlije su zatekle 19 izgrađenih kuća i uspostavile osmanski sistem sa mahalama i trgovima, mejdanima i dućanima zanatlija i trgovaca niz glavnih ulica. Bitno je napomenuti da se radi o Domu armije koji ćemo danas tretirati ovdje, koji je danas u jako lošem i zapuštenom stanju. Austro-Ugarska monarhija širi grad preko bašti desne Neretve obale i uvodi moderniju saobraćajnu infrastrukturu. Da bi rasteretili stari most iz 1566. godine napravljen, monarhija pravi 3 mosta. Dakle, most Franje Josipa, današnji Musale ili Tito most iz 1882. godine, Lučki most iz 1913. godine koji je prva betonska konstrukcija u BiH i Carinski iz 1918. za željeznički saobraćaj. Rudolfov most, za koji je projekat urađen 1913. godine, koji se nalazi upravo na ovome spomenutom Domu armije, odnosno na Mejdanu, je projekat urađen 1913. godine, ali propašću monarhije nikad nije realizovan. Dakle, sada ćemo vidjeti na karti 4 mosta gdje su se ova izvedena nalaze i dan danas i Rudolfov koji je u sredini predviđen bio povezujući dvije urbane cijeline grada. Arhitektura Mostara inače određena morfologijom terena, klimom i Neretvom kao centralnim faktorom u percipiranju slike oblika i strukture grada. 3 su granice u nivoima zaštite historijskog nasljeđa, dakle prva UNESCO granica starog grada, historijski urbani krajolik i zona zaštite historijskog nasljeđa. Dok dođe. Dobro. Mirza, možemo li prijeći na prioritete? Dakle, radi se o urbanom trokutu grada, dok dođem dotle, koji smo htjeli da tretiramo. S jedne strane, on je omeđen starim gradom, dakle i glavnim pješačkim komunikacijama, velikim zelenim površinama i nacionalnim spomenicima ili arhitektonskim ansamblima pod zaštitom. I sa 2 rijeke, Radoboljom i Neretvom. Dakle, tu se nalazi sve ono što mi hoćemo da tretiramo tu. U analizama, dakle, i rješavajući upravo ovaj definisani prostor urbanog trokuta, postavili smo jasne ciljeve urbanističkog planiranja samog epicentra. I tu je 6 rješenja koje smo naglasili. Riješiti turistički pristup starom gradu, otvoriti ulicu Maršala Tita za dvosmjerni saobraćaj i urediti stacionarni saobraćaj na potezu od Narodnog pozorišta do Lučkog mosta, revitalizirati postojeće, evo ovdje ih vidimo, i uvesti nove pješačke koridore, približiti tu Neretvu i Radobolje, otvoriti nove vizure i uvezati velike gradske zelene površine, obnoviti ključne historijske objekte na prostoru urbanog trokuta i oživiti kvartove istorijske Brankovca i Doma armije koji su danas, kažem, zapušteni. 8 projekata je definisano koji bi ispunili ove ciljeve. Dakle, Kona garaža koja ima pristup sa magistrale M17. Evo ovdje vidimo svi ti 8 u stvari projekata koje smo mi definisali, koji bi riješilo sve ove probleme. Dakle, idemo samo kratko uvod. Kona garaža koja ima pristup sa magistrale M17 koja reguliše stacionarni saobraćaj na potezu od Narodnog pozorišta do Lučkog mosta, omogućava, ovdje vidimo poluprečnik od 350 metara auta koja nahvata, omogućava Titovoj ulici dvosmjerni saobraćaj, otvara 4 na slici pješačka koridora, oživljava Brankovac i Dom armije u ovome drugom krugu nacrtani i pravi pješačku konekciju preko Novog mosta sa šetnicama predviđenim od Bundura do Doma armije i duž rijeke Radobolje. Evo ovdje kratko ćemo samo preletiti kako ona izgleda, dakle pristup 14 autobusa, 363 auta i pristup direktan sa magistrale, dakle radi se samo od nekih 100 metara daljine udaljenosti od starog grada, plus što otvaramo istorijske kvartove koji su danas, kažem, zapušteni.
Kratko ću samo na kaskadnoj, procjena vrijednosti neki od 8 miliona. Dalje se ide na stepenice Suhodoline, dakle spuštanje, to je potez od nekih 85 metara, evo danas vidimo stanje u kojem se one nalaze i projektovano stanje, dakle onako kako bi mi htjeli da to izgleda. To moram da naglasim da je to prvi, dakle, pristup izlaska iz garaže. Svi turisti mi bi ih okrenuli da idu sa magistrale, dakle, ovo je pristup Starom gradu, nešto slično dubrovačkom konceptu. Evo, skratit ću jako kratko još. Ovo je novi most, dakle, na mjestu Rudolfovog mosta, dakle, ideja stara 120 godina, to su neki 3D prikazi. Radi se dalje o promenadi već spomenuta, da otvorimo Neretvu i Radobolju koje su nam nepristupačne u principu u današnjim vizurama grada Mostara. Evo, to je ta Radobolja. Neretvu smo malo prije prikazali i radi se o 3 istorijski bitna objekta, dakle, koja hoćemo da rekonstruišemo. Tu se radi o objektu Mujage Komadine, dakle, ili Univerzitetske biblioteke, evo, projekta iz 1901. godine, odnosno Univerzitetske biblioteke koja je napravljena 1979. Bivše zgrade opštine ili zgrade Name, koja je napravljena 1898. godine, gdje predviđenim projektom se pretvara u hotel, i zgrada Djevojačke gimnazije kojom bi se napravila jedna urbanistička cjelina zajedno sa projektima garaže i stepeništa na Suhodolni, projektovanjem kaskadnog unutrašnjeg dvorišta sa pristupom na Sefića Sokak i Titovu ulicu na zapadu i Partizanovim igralištem na istoku. Ja bih sada pozvao samo par riječi da kaže ovome kolegica Senada. Molim vas, ja se izvinjam, ja se moram izvinjati, Senadi, Samo jedna rečenica, jako je važna za budućnost, jer Djevojačka škola u stvari je spoj onoga što smo danas cijeli dan slušali o Starom mostu i ovom fenomenalnom luku, koji nije samo spoj historije, već je spoj naš duhovni i onoga što je budućnost, umjetna inteligencija. Djevojačka škola u svojoj budućnosti spaja i daje pijetet onome za što je građana 1893. kao jedna od 3 gimnazije za školovanje djevojaka u budućnosti ponovo po ovom projektu je u stvari nešto što radimo sa UNESCO-om i sa Bloom institutom. Ja se zahvaljujem gospodinu Admiru što je svoje vrijeme ustupio meni u ovoj jednoj minuti da spomenem da u budućnosti Djevojačka škola u stvari ima nešto što je jako važno. I u ovoj sali sjede djeca danas, to je budućnost, a za njih u ovoj školi možemo napraviti nešto što je novi generator, novi ponovo generator Mostar, koji je pokazao da je ne samo prkosan, već i ponosan grad rekonstrukcijom Starog mosta. Danas smo jako puno o tome čuli. U budućnosti ponovo centar koji će spojiti prošlost i vrijednost tradicije, historijskog nasljeđa i onog što nas okružuje danas, umjetnu inteligenciju koju ćemo staviti u funkciju historijskog nasljeđa, razvoja urbanizma i arhitekture. Ja vam se zahvaljujem.